Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Bad migao mochung'ne gayo yedhe mamero ji NACADA koro chiwo siem mager ne weg kuonde kuoto andiwo duto mathurka mondo med luwo chike manoketi gi piny owacho madwaro ni kik yaw kuonde math e seche ma ok owinjore. Jakom mar bad migao no Stephen Nairobi gi jata tije Victor Okioma olero ni ok bidok chien e kedo kod johala ma ok luwo chike ma oketi. NACADA wacho ni lweny mar kedo gi kuong' ma ok opodhi e tok saa ma ok owinjore ok get ng'ata ng'ata thurka. We have challenges around enforcement. Yeah? Kwa hivyo wines and spirits zinatakiwa kufunguliwa saa 5 mpaka saa 2:30. Lakini ukienda pale nje kwa sehemu hizi za mahali wanafanya biashara hizi zinaendelea hata saa hii. Na tukienda mbele tutakuwa tunahusika sana na tuna engage kabisa counties ili kuchukua jukumu hili la control mambo haya katika sehemu zao. Sheria lazima izingatiwe. Hakuna njia nyingine. Kwa sababu ikiwa tunataka tuwe njia ambaye tutaendelea mbele, lazima tuzingatie sheria. Wala hata wale wanatengeneza hizo pombe haramu ama wanauza hizo biashara, kumbuka watoto wako pia wanaweza kuadhirika. Tungependa tujiulize kama nchi, tungependa tulee watu aina gani kwa miaka ambayo inakuja. So njia ambaye zote tunaweza kuwa kwa sehemu moja ni kwamba lazima tuzingatie sheria.